Kuno prok saya sen hagne pat kene ga video kene ga de ga vlog ka bang mi nang nen sport Singapore banle stisha shnong tem tangal ada nang ni hapo airport ini ga de ga Singapore airport ma de hapo terminal tu tem tangal ada bancak in plawara dan spni pi minta ni hapo airport jang Singapore ma itu minta pat ketai kayat balong kumba ko ini mah Presiden China perlu tang ala dan ini ya tenat ketika ke paham nanti wala kadai tangka lakam de ke basisharu minta nang ne ngan leit nang ne ngin paisa po Delhi dan Delhi pa chapo go tima perlu sepet kini te perlu minta ngila jan rong chapo ka airplane te minta ngidang dan nang dia po jika apa te Spanish fish bed ada rong chapo ma spet Which is terrible. Because your other deck is just the most annoying thing whatsoever. A mega nice house. But the bird is good. Kalau kini kan juga syam juga berit na. Kita mau pernah. Ini syam. Kini, insyaallah seduk mau pulang kini. Kini irin dia kalau ayah kini kah jangan bentuk ini ya. Ini ni singklik. Muan nak ngalih dah kat irin dia. Tu, try. Kongsiam dah kat Clyde Air India. Maplak. Kuat bet stesen long tu mah perap. Nang ni ini sport tadi ada libat nak kena tadam ni. Fresh ya. Lock bed film nak ni bed mah. Tu. Jika charge long run. Di long run charge. Delhi Isha tang ni jungi ni jan hajrong ke Dhaka tamba de bombyang ke airport ke jungi tengi haban yar shadu support Delhi ban change ke flight itu pulang ke airplane untuk patcha ni habuan biang along kalian de siyo ya ini untuk telah jan mah Jengiru ke airport Jengiru kampat longgar tema baik jogo di Shillong limi ra ada
Insert the middle Terperlok. lip into the buckle and tighten by pulling the strap to unfasten if the flap and Mga hook jet ends kini apart. ka sit If chalas there is do. a loss of cabin pressure, Dan oxygen berurat. passes the blood from the Tabangan pedals ni. above to pull the oxygen mask towards the Dan corridors and mouth and breathe Stage normally. kemat lagi Make dan sure your arah mask is lain secured properly before syam assisting others. full baik. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 doors in the front, 2 doors at the rear, 2 doors in the middle, Ditang mga marwing. and 2 exits over the wings. They are clearly Menta identified kala by ade the ga sign. di In mas case stress of an tam bagal emergency, herno no pass fluorescent the strip light will guide you one to the show nearest exit. In some cases, your nearest exit Spen may be ngam behind chabet you. ni. During an evacuation for your own Perminta kala amut ban kyo no shijrong te bintang la yo ni earphone ngalapan dan syukunan earphone ni mengaskam man pe film pe dak film pardar. Oh. Pardar. Ini earphone no. Wah. Ini di earphone pala ay nagdi ka Air-India. Bas ni Air-India. Wala Air-India man. Shua bahkan kêu sa drong em kan start shua. Sa te trrrr ta. Sa kêu trrrr drong. Kanai kan tap gear here shua bahkan kêu sa drong ma. Ta kala tap gear perlok. Ta. Ta kan ke tap gear terlapa ta. Ta kalara last tu. Ta kalara TRM. Singapore. Kalau ke Sejrong kadang kêu Kita di Giling di Jahat. Tu kalau akun seorang perlakson kena ke aeroplane coba di Air-India kila yo TV ai ke earphone ru kan saya singkli sambil bersyam berurah ni cuma yo segini kijan ko biasa perlak kena salah kita tapi ambil saya terpaksa pergi Air-India ai jumpa lagi. Thank you so much. Want juice, anything? What juice you have? I have apple and orange juice. Apple juice. Apple? Yeah. Gila ai juice. Perlah tu Jepang. Excuse me, can I get a warm water? Sorry? Warm water. Hot water? Yeah. Right now this design is on what goes out of the hot minutes. Saya perlu kena ke Jepang.
gereja tempat kedua siar yang mah dan soal bagi bau dan dua siapa kita pada gue mulai siapa siapa ini cuma kalau kata jus alright let's go let's eat. Lap Bacuan ni kerja Bang Kerja belum Biar dia Milayo Sadakasha itu Rasle ni dia jadi indiko te biar gini mah tu perlu utang gila mutiarna gila jagoy baik yang pada ni mah tu dan biar utama perlak Ni deh kasar jongga Delhi New Delhi oh tem tanginya nak siapa tu layar tu lah kayak yuk pendau tu kalau yuk pendau bro layar perlak lagi lahir nang ini nampo airport kita perlu mentangin lah apa ya apa ni Delhi mentangin lain nak syah Guwahati mah ada kreai lost pet ini dia ada buka Play. Sebelum tangi apa yang bawa Guwahati apa dia kita stay kalau stay kumna perla you know already ya huh? You know that part already